Memang betul ini pegang. Hah? Ngan ku ilong abang yan. Jadi bek na curigai ro ne. Ilong kalagay syara aku. Asai mekarai ku ba abang yang ku lagi bantu. Gede bantu ko ga akai kan. Nyau rumah sabi gejak kan. Ngemak meno dua ka. Nyan wate da pegah wala kod. Hah? Kam karat curhat. Dempu ba abang nyan pegah. Namban. Oleh dia abangnya hana gelake pulang. Hantam gelake pulang gebi ikhlas ke. Ne pikir liro ne. Dia abangnya hana ge perle. Betul ya abangnya hana ge perlepeng lepeng ke. Tapi sabo saat di ketika abangnya ge perle kan peng yang ge perle. Tuntuk ke dek tajak obras lagi ya. Ku tuntuk ke. Mempikiran ku. Jadah nah bak kerjaan tu tak ada. Dikarenakan kalau tak merasa pengorbanan abang yang geron, nejak iron, nejak, angka terus gede abangnya kenyan yang geberle tipu guys, ron, nginap dia semalam, kuna tanya bak urang ron, kejadian puhan, banka kejadian, nejet pegah pelakon, hana pegah, makaji. Realita medang yang tak mikir laule tu nah. Orang agam ikalan urinang ibarat ji tak ada apa di hani pajuh lima no. Engkot hai pajuh limia. Engkot hai pajuh limia. Mianyan hai pajuh engkot. Getak budak hai longga, getak trip kau berada. Manoknya hai pajuh padi. Ya ban. Hai pajuh. Ya menanlah ukuran ji. Cur kak hai. Maka ji pukul anak darah, pukul yang kalian kawin, enggak untuk ngenggop yang kon lakon sekalipun saudara jagalah martabat lago karena bakal terjadi pasti terjadi nepatih be tapi neci cobanya bukan